kedau nusapsiri ai ganga igrupu la pitaka agaria kalaje odoketelo kokoreo okalukuniare kede itomna kanyare apoto biana loto ai shishau nebe biaibo ejare project alo kadolo doketelo loda ebuonu na meri alaba poti abue shisha ebe mambo bo e project lo el jai alo sakonye kabwe jesara kipi kasoda ishishaun kodocho ebe kotomam aboisio no episere agaria arabonat fish cages akaisonandio no jasa chorilo no daina kitai igrupu la pitaka agaria adiope bon ngese kejo akipi konye nuchekere abue kidolelea amete mi jasi ko pana kere no jasi kere ikwami kwa pali moitorongo jikido poto yanga sikeda itulumore kere ne salit ne singini bonte jongi kwenye mamedio bore botoma do ba nyaku ni bore na nyaku na sala kido bere ngini ne no itantiso no aitama ibaki ni bafa sons kwenye mamu kido lua pote lua pedoreta ai kino lua lanyira tefare no ta soko pani chelu ta omomo no ai konai aboku ni obo ataparin anu episere akwana agari okinga balati ejoko bere batapari tiake ediope kotomo Ikidoi lu alele utosa boys nata nesilo asala kesipo kodokete lo kokorio yo moisio kwa pedo ina kilotio kwa lati bara turun pa agari ipit ti chata jula ri kwa pena ta balare mo be ara ibaki na bere aboku ni tata tapari tia na ara ina ile pele puro ya tukisho ya toma Udah kau pengelit dan rakyat para samuna setan mau bangun ayah menyambut kis jadi bodoh itu laku kedati kita yang nak gani project sebagai solo buat penelitian sio pun lebutur Helen Akelo na de jo grupu lo episere agaria mosingo ngese chamuntebe e mamadi omeda da na podcast adumutu koto mai piti kechen kana na rapoti Ikidoi omuna se so mae Niwani naso bado la kwa nagura dumbe bisha kagara mama garia apopolo mama polo tete da garia niwani sai chaka gara dumbe da garia kia garia mama garia polo tete jo edola patina pesa bunere anwa bela garia dumbe mamu agari lani ukilo sina kutosikesi na bunya motoka bomo gode motoka Alaibodo sagwela na ragari poni Silva Ongom Apollo Kiton Nwe Tolomelo Iboro Alabonat Production Officer lo Katakwi District Ngesi abala Mam aponi todoli kinai Aishisha unkoda chabo isnesi pokino Aboisio ni episere agaria nu Iboro boy inak Ekido Aleleasi Ikidoi. Part of the cages were swept away by the floating island. That also is a challenge on the side of farmers. Because normally the laying of these cages, we are supposed to get technical guidance from officials from National Fisheries Resource Institute. You go to Ginger and even Nema, they're supposed to come on a site. Tell you, in this lake, this is an appropriate site where you can put your fish cages. Don't just put cages anyhow. Because they contact the district fisheries officer. Then the district fisheries officer will inform people from Nafiri and Nema, then they come, and I don't think it was done. So we need to go back to the drawing board and plan properly. Otherwise, to me, technically, I think fish cages are better than fish ponds. Yeah, because that is a permanent source of water you have water throughout the year. LC 5 Katakwi District Geoffrey Omolo Ngesebala etamtos kesa sinikokin itunga swami wa itinlo agitigita luakoru konyara inu ichanebe opotnu swama unos Ikidoi Aleleasi aboisio no episere agaria kere kokokorio so kwa penara no kumipita korio ai pa nyanyari polisi lo ado mu ndo pero la forza sa nza agaria konya ni ngos na ido ikiso nza jugula ta no kwa mi so di Ikidoi Aleleasi no bi anabudi ya ai boisio kana mi kwa to na agaria kara ni ngos na polo no na jere obelo so bahara do munna ya ni ma posi nara sigi me pulu de kanto na nen abudi arosa daktari sere challenge langi ora pura kugana ni ponali nara na lu epita kala la rai kido ni kara na tunis it's not easy for a district but why do we delete the already district ale musigi ko ta sala tomangi nada emametaga da nesta stoma so idumu jobe atwakata nuche ngunkera lele kido amuje kido do pana na abona sati de mabole jeta mara polo be adauna ipiti na agaria bosa nata relax emi alamu TV is Kaneo Kokorio Katakwi District.